Uria wari president wa kana wa bururi wa Kenya Uhuru Kenyatta niareganite na riboti ati muriu wake ari na micinga 28 toria thirikari iroiga. Akiaria na andiki ya mohoro Uhuru ougite ati Ariu akeri mari na mundu micinga 3 iria megwatire kiwatho na micinga wengi kurerwo mari nayo ndoi kuria iri kana kuria yumite, akiuga kuhofanirio kwa mucii kwa muruwe mwena wa Karen kwahotekeka hari na njama ya kuigirira muruwe matharaita atari namo. The fact that I've been silent doesn't mean I'm scared. Come for me. What does my mother have to do with anything? What does my children have to do with anything? Uhuru oigite family yake na mama ngina gigatiba nitariirie wega uria mabatairie kugitirwo ni thirikari na maundu maria mabatie gukorwo magekirwo ende mamwe mamo matithingatitwo na ona wira arutagira mucii mudari aheo afici na oho mama ngina arangagirwo ni arangeria kabuni kiumbe thutha wake kwehererio arangeri yake. Why all this? Intimidate a 90-year-old woman, intimidate children, right? If it is me you want, come and tell us what you want. Hamwe na uguo Uhuru we oigite ati ni kugitira family yake amugutire mahetia ona mamwe mari namo na ndeto iria irahujio ati ni arabanga na kuheana uteithio wa kimbeca mirurungano-ini ya Azimio. Uyu ni muhuhu utari na njira amwe kuma oima wathani-ini wendi wake ni thayu wa Kenya na Afrika yothe. Have you seen me in any rally? Not really. Have you seen me in any demonstration? Na hamwe na uguo Uhuru ni oigite ati we gukorwo makiaraniria na Raila ucio ti woira wa kuga ati ni aranyitanira na mirurungano iria irathie na mbere. Ni ongereire ati ari ta president ni ethaga motaro kuri mutigaire Moi wa Kibaki na Daniel Moi, na keta president Uhuru kudangiaga kuhe president Ruto uteithio kana utario wothe angibatara ta president ende ndari undu nomwe ari orio. You know, when you're a government, you're elected to rule. You're elected not to rule, actually, to govern. And to govern in accordance with the wishes of the people. Yeah? I am a retired person. Yes? Why don't they deal with the issues and the concerns that Kenyans are raising? Maya magithiaga na mbere atongoria Jubilee matongoretio ni Jeremiah Kioni ni mamenereirie kunyamario kwa family ya Uhuru Kenyatta makiuga giki ni giko kiri na thoni maitho-ini ma muingi na thi yothe. Marekia Uhuru ni makumenyeka utiri undu magwika nikio maratinda makimuruma magithia kwa attack family yake na maria mangi ko ni wenda gukinyira Uhuru riu gera kurithia boturage mbere ya guthie kwi family iyo imefika hapo. Atongoria ya Jubilee ni mamenereirie utheri wa hinya mukiruku na maabithaa borithi hende ya mirurungano makiuga uyu ni undu ubatie ni guthuthurio. Andu aria mari micinga bururi-ini uyu ni thirikari itagwo borithi, na borithi nayo igakorwo ati ni roya instructions nginya kuri ateti makariganirwo ati nio mahetwo wira ucio ni gatiba makambiria kuoya instructions kuma kuri ateti. Hari ndeto cia kiama kia Jubilee Uhuru oigite maragitira kiama kia Jubilee amwe aria mararũĩrĩra utongoria wake matire na muoroto mwega kuringana na mubango wa kiama.